So kanina nga dawa day no kay nag-cravings ko og bayabas. Ay unha lang tamudaan day no, dili ko buros day no pero nagbinusawan no ko karong adlaw apis lang. Ug kani sa day nga bayabas day no kay grabe ni siya ka fresh mo nang lami pud kay sa tanan kay lagi tagubkob kaayo. Ug ako day nang gidaghan og butang og chili flakes. Kay para bitaw day no nga ma-feel jud nako ang halang kaayo ba ay tagam lagi ning babaaron. Pula-pula jud ning babaaron sa kahalang day ug agas jud ning sipon ani ba. O tanawa day naglibog nag-asay puniton day. Kay lagi sa kagaraon man gud day gidaghan og butang og chili flakes ba. Unya ang ending nagdiso nagpangita day kung asa to dapit ang walay daghang chili flakes. Ay merisi lagi piling gwapa oy. Bitaw oy kituslo lang po day nako na siya Himalayan salt day no. Kay kana mag Himalayan salt karon day no kay nana siya anti-aging. O di ba day pati asin day pugna nga ato ang pagkatigulang ani. Mo na day karon day kay dili ta mabalaka day kung dili ta ka-afford day og palit og mga product day nga nay anti-aging ba. Kay lagi day nanay asin day nga tag 5 ang putos day no pero nana daw anti-aging. Ay daday magtilap tag asin ani oy please lang. Tanawon tag matiguang batag dali ani day mulaklak tag asin ani. Mo nang ay dada pasaylo kidney oy. Og mora day to no by mo oy.